Eblisibli apostol Pablo, no coexpochis yu aminkili kapabal rikindi Cristo. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirishli pabal ut sahil cholejil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Salikatyuam. Solok salisantil huo, rikin saralux. Lishholomil katsolbal chiduli gutana inasye, li comunil sa li igles. Yokochak chidilbal chiduli gutan ekwer chanrunak li apostol Pablo kischal shtaklankil khonelik li esilal, rikinep eblah babanel, reshka kubrisinkilis chole, reshk ebalish sailish chole, renak ingate chinang lish chol salish babal, nakanaw nakishtaklaheb achtakl, kishsibaheb hu, utkachik ruli, kishpanu li apostol Pablo, reshten angilep eblish igles. Salihu Colosenses capítulo 4 versículo 10 ut 11, nakataw hun reheb li sail chole hili kishtaklali apostol Pablo. Nekeshtaklash saile chol lach Aristarco, likuchbe nakebilo sa tsalam, ho akwi lach Marcos ralal li ras lach Bernabé. Ake kolume taklankil chirish lach Marcos, kuitagula kerikin chekul sa shyalal. Nashtaklach kui saile chol lach Jesus, lach justo nekeshyere. Kaheb kui haan sa syanqeb lach judi neke ok kuchbeneb chirish lish ni mahkwal agwabihyom li Dios, ucheshk eshk ohobankil inchol. Arin li apostol Pablo, nashkeje kanaw na balchik li jabil esilal. Mare inga na kanawjak aruri lome ebli kwip chikuin kain lach Bernabé ut lach Marcos utarin yoko chishnaw balnak rikanep ripeyal. Utchiho kain li apostol Pablo kishkaure siep najej renak salihonan naktakulak lach Marcos teshkol chisasa lishchol. Shkabiakwi nak lach Aristarco haan chakakwi rochpen salitz alam. Utkwi rochpen jak salitz alam naraknashchenak kokep lishchol rikin liqaqwa Dios chish kabichale salish bale keshjal shqeheb chik angelak re rachabankile ebli qasqitsin likwanke rubelish kwankila li mausaqwin renak teshtaw lishkol baleb sashkabaliqaqwa Jesus. Shqabiakwi chirish la Jesus litik shchol la yemankre. Le apostol Pablo kishyenak hanakwi hun reheb lachten re. Shqabinak lach Aristarco, lach Marcos ut lach Jesus, ahpabanele abanan eb ajudichak, narak nashyenak hebain shkulumeb chak li circuncisión. Naubilnak haan li tentote shpanu li poyenam, renak te kwang sa shyankeb eb lach judi. Utki atinak chirish, o ship chik reheb eb li kwing, lish komoneb chak li makwa eb ahpabanel nak shekwang, lach Epafras, lach Lucas, ut lach Demas. Hay nakataw sa capítulo 4 relihu Colosenses versículos 12-14. Narach nasye, nakusta eb la judi ut eb li makwa eb chak ahpabanel nakter, nakeshtikib shpabankil ut shtaqinkil iqaqwa Jesus, ke ruchik angelak sa jun komonil, usta lishka ushe, halan nakshkwang chak. Kahultikak nak ebla judi negeshye nak re nak kunak li poyenam ta kolek manak re nak ta sakong sa siyang ka eblishtenamit li kagwa Dios tento nak tishkoli circuncisión utanakwan shkakeretal nak ustakwan li ka ushe hain halan yo kepchik angelak sa jun komonil sa lishk angel ni makwal Dios. Nak li apostol Pablo nasye ka kheb kui hain la judi chan narak nasye nak naratawrach nak napalip rach la judi nekeshtawrach ruli chabil esilalain. Uttesh khunakhirak ripchik angelak rochbeneb ebli apostoles. Kahorach tananak narataw naklishtenamitak kui tishnawrach ruli qaqwa Jesus likeshsektana ebaan. Arin yoga kuchishk ebal retal chanru naklach Juan Marcos kishkanab li apostol Pablo utlach Bernabé sa junchak reheblish viaja y nakataw sa capítulo 13 versículo 13 relihu Hechos. Abantyoros lok inkilish angel la Juan Marcos.
ut kohkolish chorikin shbana khanakh kwi khun reheb li yochish kutsbali chabil esilalain. Habiak li nashjeqe li hu Hechos 15, 39, 40. Kahonak kesh chahkiribe, hokanak kesh hachribe. Lach Bernabé kishkam lach Marcos chirish ut ko o chiruha toch Chipre. Ut lach Pablo kish sikru lach Silas chokrochben ut ko o chirish nakki ashtesik saruk li Dios shbaneb lach Papanel. Kuishak oshlalat nakmaga chaklish chakilale, kwan chaklish chakilal khunelik. Aban li ángel rush taubal ruh anak ebli apóstoles ustakwanach kuichaklish chakilale, ke ruchish kubangil ru, ke ruchish tukubangil ru, ke ruchish ebal retal, nak yokep chish banungil hunchik ángel, shbanak lach echalk ángel, hunach kui. Moko halang tali yokep chish hun kalep yakbar inga. Ut ke ruchish kubangil kuirulish chakilale, li ke ishtoch kuichakribeb, rubelach. Lish hachbal li igles, lich akilal, moko tojo anak kwanta yoko chirilbal. Kwanchak chalen, utarin yoko chishkebal retal rikin lishtuame, epli apóstoles. Lima usach kwing, yo kwish yalbal shukbal, uch hachbal ruli igles, renak halang tishbanuli barkwantarach, ho chanruna shtauru, ho chanruna kulakchiru. Hain shkangeli ma usach kwing. Ingatarach takakesh na ahli ma usach kwing, chish hachbal lishtenamitilqa kwa Dios. Haan li narrataw, abanan lao, kawako tashak sa likapapal, chish sikbali kagwa Dios rahlal gutan, kahkwi chihokaan, noguru chish kwaklisinkil hun, lisutsak, ayak chihokain. Renak li mausach kwing, manak renak li shik na ilokre, inka to rejani, narucha katochbal, abanan, inka tashak tot anek, chihungwagil sa ruk li mausach kwing. Kuyakwilom sa la igles, sa la chud, linalebain, chantak ruta truk la atanakwan chisteng angile, karach rulita tikipwi, steng angil la igles, renak te ruk chishkobangil, li chakilal kwikwahonak sa lejang, katikibak rikin litihok. Rikin shtzamankil qateng ankil reli ni mahkwal Dios nakhaan tashak li khunelik wang sa li khunkhung chi ameh ut sa li igles. Pan Dios agwe nak sinago chupeni tok sa khunchik le kakangel.